Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Nongwan RTI gejlah, ubah despar sing rani, ubah buat dien yang kejeng pelut jok Sorkar Meghalaya Democratic Alliance, belai lam daka National People's Party, ya ka Pisa nak bentar banyak kun ya ka kelam jingpang COVID-19. Ulah syam, bakat kum kejubab RTI belayo nak nat ka koi kekhia ke Sorkar Jila, ka lapen pau baka Sorkar Meghalaya ka labam klop, haduk sau pulai Klur tengkan nak Pisa bala ai dak Sorkar Pdeng. Haka jinga keren bagi lapat hai kubor haka lai potrik ko lalikot araja pulai. Ubah despar sing rani ulai thu baka jingwat jingtip ling baka RTI halor ka jing pelut jaka Sorkar Jila. Bani kon persya ka kelam jingpang COVID-19 kalong hadin mo menteri ka koi kekhia u James P. Sangma. Ula jubab ya ka jingkili bala bu ubah Adelbert hapo yeng dorbar baka Sorkar Meghalaya kala pelut haduk pras pa khat ndriu Klur tengka bat ka Sorkar India kala ai tang nyopho ndriu Klur tengka. Kat baka jubab balayo naka Ministry of Health and Family Welfare Delhi kala penpa baka Sorkar Pdeng kala ai Pisa ya ka Jala Meghalaya haduk shispa khat khandai Klur tengka. Mengalami RTI lor ke COVID-19 po dalam Meghalaya pada Delhi. Kumpulkan mau itu kani ka total expenditure ke balami po ka kana tarik menai kendai po assembly da kejingkili di Adelbert la nak yang minister in charge Jim Kesangma la omba kejinglut namenta ban yakun persya ya kejingpang COVID kapoy dukha ras pa khandru Klur ar ko arla santu ar hajar lais pa khada ti wedi bagali jinglut ba jubab ru ba na kani kapisa pras pa khandru Klur na central government Tang nyopho khandru Klur kata la kensa kar komka reply ka bala ai do minister ko assembly khara tarik laong bana kani khat pras pa khandriu na Delhi Tang nyopho khandru Klur te habedi bagani ka reply ka bagi bala jubab ko assembly jinggali ba Adelbert ina lo junga pa ngala fai da RTI apo ka health department ti kapun banangkong abangapan jadi kindly provide me information along with the list of deceased person due to COVID-19 in Meghalaya. Number 2, kindly provide me information along with the total expenditure bear by the central government due to COVID-19. Number 3, with reference to Supreme Court ruling 36 Arkway directed the National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund to provide payment to neck of kit of the deceased person due to COVID-19 at the amount of 50 rupees each. In this connection, I request you to provide information on status of payment for the COVID death disease. The number 7, they kindly provide me information along with the list and name of COVID-19 patient, including separate list name for the government employee with list listed as COVID-19 patient. Habede bagani ka information bagawat bagana ini kadi confusion banukong bagayo kani ka list. Ti kani kadi ka list ka bagayo ti kalpung ka report bagayo angni kidon gibayap kipoy khandriu spa ar khusab siajan ru spa ar khusab kalpung kani ka list ka bagayo bat kiba pang kipoy confirm COVID kipoy du khandai khandriu hajar news pa prakusan ngut kani kadi ka list ka bagayo menin bat ka tang bajero ne ka poy sawaja nai ti habide ba kani ka list ka bangai ban puli kani tamlai mani jong palak ti kan sia thu epi tang ki point ki ba yede bat kani ka bai ha ba ni COVID habide ba kani ka jinglut jingset ka bangapa na po ka state government hangni ki ma information na kani ka jinglut jingset no ba ada central government redon bok bakal afai information na po Delhi ti na Delhi hadin bakal afai information na Delhi ki jinglut ka bala pha cha Sorkar Meghalaya ngalayo information na ka arko tarik January araja arfulai na ka Ministry of Health and Family Welfare Finance Division. Tikar kom kini ka RTI bangayo ang Delhi hangni lai tuisai sanga ba nak benta ka Jala Meghalaya ka phis won la ai ka bakhat san Klur
ndriu phui lak ba kapis tu pada kapoi chis pa sau klur poin khat arla te kat kom kane ka reply apo assembly ka pau ba na kalang kane ka government ka pau ba kadon ka jingler ka mut kalong ba asu thok ba kiyo pisa tang nyu phunriu klur na po Delhi te information ka bangayo anga kapoi kapisa kabayo an Delhi kapoi hadu chispa khat khandai klur na Delhi ndai ka government mi khalia po assembly ka ong tang nyu phunriu klur tika pau kata ka pau ba kadai jing thop ke jing jler jogani ka Sorkar Meghalaya ha ba Kenya ka jing thop kalong ba da pi minus na ki spa khat khandai nyu phunriu klur ta ka mut kala sia bam e sau pulai klur tang na ka pisa jong central government tang na pisa jong central government ha ba khen pat ya ka jing pulu da postin Meghalaya plus pa khandru klur dia tapi minor nak sispa kat kendai klur kemudian nak bisa lai jong ni perlu dah duk dreus pa kendai penyu klur dreus pa kendai penyu klur na bentai ini ikut ke ba sa lengo bat kalong ke jinja burum ya ka Sorkar ni namar ba jithok manin kong kalong ba ki ong tang nyu penju klur de nadali la yo adu sispa kat kendai klur bat ke ba pada kalong bah bedi kan information ke bapa dan tak kesan puja kene ki mai information dengan kene kesan puja ke ba saki beliau ke bayar nang ne ka jimpang klam dia bedi ba kene ka jimpelut kalong ke bomla medur adu ba kesan me kalia pelut adu cis ras pa khandru klur mudur ba ka manipur nongpang don hadu silak sau puajar ngut nompak tiging pelut kalong tang nyuk fraklot apa manipur kita tu ke jing per pring manipur ba ni nong ya ba apa ajelangi don tang khandru spa ngut apa ni manipur don adu aspa cis arajar cis pa sau kundai kataro manipur pelut tang nyuk fraklot ni ajela jungi pelut adu ras pa khandru klur ti kata kai nak ni ka RTI ka bangayo anga bensya ba ka dia bam jong Sorkar Meghalaya ba de ni kubit kalong musakhi hadu kata nama nakalian kesna government ba ka inform changa ba ka jilut kalong kata ba nak sti government ba ka inform ti kalong ni jing fair hadu kata ti kane ka de ka RTI ka bangayo na po sti government ba na po Delhi ti kata ka de ka report ka banga pha mentas ni te kwa kan pli te subahli raspa khandru klur tarjing perlu de postin ni kalian ti hapo ka reply hapo assembly ki on ba na po Delhi ki yo tang nyu khandru klur de ya ka RTI ke bangayo ngan Delhi aku ting tabana yo hadu sispa khat khandai klur